Tak, ahojte ľudia, zdraví vás Sensi u prvej časti Let's Playu na hru The Sims 3 Cestovná horúčka. Takže ja už tu mám prednastaveného, vlastne som si už vytvorila takého simíka, volala sa Bradley Brown. A nemám ho ešte vôbec hotového, vlastne ja som si spravila zatiaľ len akú bude mať farbu pleti, to je všetko a mena. No, tak Bradley, toto je Bradley. Ja mám dodatok Cestovnú horúčku a nedávno som si ju len kúpila. Tak, hneď teraz vám ukážem, čo tento dodatok obsahuje, aké, respektíve vlasy obsahuje. Z normálnych vlasov žiadne, ale s čapicou obsahuje tieto vlastne toto, klobúk, takýto, takéto niečo v rôznych farbách, ďalej takéto, to sa zlakla. Oh my god. To som ani poriadne nepozerala. Fajn. Potom také s takým mrkôčikom. Čo ja viem, mne sa to moc nepáči. Nevadí. Ďalej takéto. To je ako takisto katastrofa. Vôbec nemajú pekné účesy tento dodatok. Potom niečo takéto. Zase takéto. Potom niečo takéto. Toto je hustý. Tak. Pardon. Potom niečo takéto. Tak. Takéto. To sú tie obyčajnejšie. Tak. Vlastne to sú všetky vlasy pre chlapcov. No. To zatiaľ len poukazujeme vlastne v tejto časti, čo tento dodatok Cestovná horúčka obsahuje. Takže sú to potom takéto fúzy, tie sú úplne že úžasné. A druhé sú takéto. Chlopky to nič. Slad nepotrebujeme. Vlastne z tohto to ukážeme pri dievčati. Tak. Teraz oblečenie obsahuje takéto. To sa mi docela páči, je to vlastne v troch rôznych farbách. Potom takéto. Je to bližšie, aby ste to videli. Potom takéto. Takéto. A to je všetko. Nohavíc nemá žiadne a s kompletou sú to takéto. Je to vlastne také cestovateľské. Takéto. Potom takéto niečo. Takéto niečo. Takéto niečo. Takéto niečo. Takéto. To je niečo ako do Číny už tieto komplety. Keď cvičí bojové umenia. A určite náš simík bude cvičiť bojové umenia. Tak na to potom pripravíme. Je to fakt krásne. Ja to hrozne líbí. Páči sa mi to. A čo sa týka topánok, tak tu má takéto žabky. Tie sa mi hrozne páčia. Tie sú takéto rôzne. Potom tu majú také vysoké, ako vidíte tu na obrázku, čižmy a potom majú aj obyčajné čižmy. Až to moc nevidieť. Tak. A to je vlastne to isté, takže to je pre chlapca. A sú tu aj dve nové vlastnosti, keď ich ukážem už. A to je disciplinovaný.
Disciplinovaní símici sa jen tak nepoflakují kolem, jsou vytrvalí a neustále usilují o to, aby se z nich stali nejlepší mistri bojových umiení ve městě. Takže to je prvá vlastnosť. A druhá je dobrodruh. Simici milující dobrodružství si užívají cestování a objevování víc než všichni ostatní. Dokáží se vypravit na výlet dříve a rychleji získávají nové úrovně svého víza. Takže to je dobrodruh. A posledná vlastnosť je oči fotografa. Simici s očima fotografa se přirozeně učí fotit mnohem rychleji než ostatní a také si vydělají více simoleonů za fotky, které pořídí. Tak a to je, myslím, že všetko. Jip, to je všetko. Tak. A sú tu aj dve. Sú tu nejaké nové celoživotné priania. Ježiš. Bezedný nektarový sklep. Vysoce kvalitní nektar obvykle mívá vysokou cenu, ale simici, ktorí sa vyznají v jeho chuti, vědí, že je té ceny hoden. Tí, kteří tomuto lahodném nápoji propadnou, sa snaží naplniť svoje sklípky poličkami na nektary s tými najlepšími a nejchutnejšími šťavami z toho nejsladšieho ovoca a veľmi usilujú o to, aby byli medzi svými přáteli známi ako opravdoví znalci dobrého nektaru. Vlastní sbírku lahví s nektarem v cene 10 000 simoleonů a mít 50 lahví nektaru v nektarovém sklepe. Pre Boha. A potom je tu fyzické zdokonalování. Na ceste k ovládnutí bojových umiení musí simici dokonaliť svoje telo a mysl prostredníctvom výzev a tvrdého tréninku. Pokud sa váš simik začí s trénovaním základních technik, musí vyhľadať akadémii v Shang-Simle. Jen tvrdou prací a horlivosti si dokáže vypiestovať dokonalé telo a osvojiť si dovednosti potrebné pro postup bojových umení. Dosáhnout 10 úrovne bojových umiení a dovedností šport. A potom je tu, kde to je? Mistr bojových umiení. A ďalší je tu... To sakra je? Bola tu ešte, ale ja neviem, kde to je. Čo sa týkalo toho fotografu. Aha, jasnovidec. Ať už jsou umělecká díla pomalu vytvářena přesnými tahy štětce na malinském stojanu nebo zachycená v jednom okamžiku, okrem foťaku vyvolávají v simicích pocity krásy, zloby, vzrušení a radosti. Ovládnutí umeleckých dovedností, jako je malování nebo fotografování, je pro simiky, který si cení tvůrčích umění, nade vše. Dosáhnout dovednostech malování a fotografování úrovně 10. Tak, to sú tie úrovne. Ale sú tu nové jedlá, čo ma veľmi prekvapilo. To sú palačinky, vajíčkové rolády, falafel, žabí stehínka, to je podľa mňa výborné, šavarma a stir fry. No a je tu potom aj nová hudba a to je francúzsky, potom čínsky a egyptský. No. Tak a to je teda chlapec a ukážeme si dievča.